Namar kajing ujor palat halor kajing sniu ke surak bat kinala nodor kajing pay ki pipe hasurak temyo maulong UMLA ke Shillong South Constituency ba Sanbor Shulai ula her jurip ya kani kathan hakasing sejan uba Sanbor ula jurip ya ke surak nadu Anjali Petrol Pump shedu temyo maulong haringkat bat ki officer ketanat PHE PWD Shillong Municipal bat ke Shillong Traffic Police uba Sanbor ula penpau ba kajing jurip kelapin pejmat shisha ya kajing long shngan jong kinong lit nangwan namar kajing sniu palat jong ke surang Kelintia ru kide ki bajat bat basle namar kajing membiang kinala. Uba Sanbor ula pentip baka sarkar jelak ladep mang shiklur Henry Pulai lak tingka syaka PWD bakan cena penpaya ke surak na Anjali Petrol Pump setem yang maulong. Henry Shwa bakan stang kamaramat ke PHE Shillong Municipal bat ke Shillong Cantonment kide benda AA ya kajing pay ki pipe hasilenter ke surak. Uba Sanbor ula angru bagajing maramat ya ke surak kan sedang tat hadian baladep cena penpaya ki pipe dan pentikna bakim day syuk ki bapay Ula kintu ya kinong chung katem yo molong, lakin ni trailang bat kitanat badi kmi kenang ba onla man pendep kloya ki kamaramat. Tingleon pe kalalong ka aisur si siap latip kana ka cakahan na kana ka Anjali ka yo mulong ka yo kana ka ba naborok adu wai khari jentia kewan ban ya di thiet yo ra ki kali ki nong let nong wan play te ko play ilai mentan play son ki dur kidar ka trio ko ba he ka jing league jing ki pipe napo yo do na yo do nang turu kali ke pipe nang tei na padeng parking juai nang turu kali ke ke poi surak te kelas ni lu ke surak de ka wei ka dau ke balas ni lu ke surak borok kelas ni lu dah jing kerpat menangane bakadon ke jing dap san spa san pusau bat anniversary jong guru nanak devji tengah ayo banyak profesional lang bat ndala ya daga kali pun sautu ndala ya daga kaya sautu kasliu ko behe labun ki bamansao te ki babun ki pai ba ki blek won ke mansao te play I dal dia kumtu tinggal lihat ngalapen tho city na chief secretary ngalapen tip ko ka pludi te mandar sing le yo ya kana ka kabu bani yan semedia pe lagi jom ki man te play I kumtu te ban nang yang pludi ru ka ai sim kiai urut ba very soon kin repair no tang ba kalong ba kajing kerpat mentang idon Gurjit Singh bolong deputy headman nang ne idon Pratap Singh bolong headman dong ka Anjali area dong Bachnong tinggal kerpat ekiru na kalian dongki baki volunteers jong ka Dorbar Snong dong ka village council hang ne kinai full cooperation ya ki department ya ke police department apor bagi ke police department dong ai full cooperation apor bagi sedang berputre kumbalong mentah bagi ekran ba amar banyang kum engineer ekran ba siang board kumu engineer dong ka PSC kalong ba hang ne ha premin mir lai hang ne ki bubun ki kali mudagil alet ki kali baro mun mir hadin kum no hadin sepo baje bantre te suwa kata nagaliang dong municipal ro dong yang bakan ai engineer nagaliang siuru kira asuran ba itu ki pipe ki balikin seal no bat nakaliang jong headman Pratap Singh ru ya katu balik situ kita sakot ya kita sawat pipe jong no tu balik sama ki haban repair no dak kala dep repair ya ke baro telasai kontrol benbut mulai benwan nomor bodon ke sistem ke phone ya te mondi pat ngan saya ngan sa khot yo CEO nya ke kontrol benbut kabangan ingin saya discuss for engineer masa sujud bangin ya discuss bakumno bakin ha ik beri jong ki bani wat ik pipeline ki ba leak but bakin repair ki then only kapludi kan saman ban step in ban sang ban repair yang surak